ole tun tuma chuanin Mizoram Legislative Assembly MLA nilai pulal rin kluanga Dampa Bial tu chuan hun lo tak maya chatun ramin pansana wangin Bial Dampa Bial hian by election nei ani donem ti chungchang te ari hemi chungchang hian ruling sarkar lai ZPM hian thoman nei ring nga le maya ari hluaya social media lama te tin Facebook lama thuziak thin page kal tlanga thuziak thin mi puitena kan ngai chan ron deuh thup thin mitam tak phei chuanin thuziak te kan ngai lut thin David Sailo khan natakin sarkar lai ZPM arong khak fokani kha hebi chungchang hian ZPM President pulal lian sotan thuasoya hi ZPM official channel upload ani a full video hi description lama kana link karon da dona ege soi ti te kan ngai tuanga Dampa Bial chungchang velate po hi chulangin kan rek donia he kan sia tangin kan MLA changlai Dampa Bial tu kan rin lok ni alovin million santhun maya thina thong le ani hi senior MLA thil hodeu pakhatei pulian sota dinglam panga weron tla hi fen shui vel ni om takania helai te hi chu o handa thadeu se sarkar lai official YouTube channel langani sia ti te mai kha kan soya thil hote nia thalai an tam tok lo poni mai thaini nu le pa te chuanin poyan ti don lawa thalai jok te chu tam se chuanin heng shui te chon ngai mo ve do chuang kan ring hote ni mi thang khat chi klo tam pe chon kan shekher lowang kan lo thai lang va shum shum ani thil sai te po thiam tak assembly session po tingai no tak tu zinga mi ni an om talo hian khuati har le voin theng hian anu pui achung ko te kan tu pui a thein trong trai na te po rezelila thakopanga chuti meng lain amun ruak chungchanga hian hei duai ma main boruak kan tilian chau ma emni ti mai tur ani nomination committee nomination committee po hela thumia lova party anga telve tur om anga candidate tur om anga kanin ngai ni chuan ahuna party mei vengin party ruai tu te kai ruai na ne khatiang thil kha ti ni se thle party president ina soyang khan ZPM president ania ZPM achon mi poimo top kho kani anina soyang khan nomination committee la thu khom mi alova tin lusun chung ta po an la veng thong tlang ni in asiata party lian pathum te a chunga te chuanin entirnan ZPM chunga MNF chunga INC chunga te chuanin I din tung bo rok ta pon lo thei walau taka han che chuak ngam ma hi ZPM party hian an nge ni in asiata chung te po chu hemi video kan enjoy hian Facebook laman thu poste an la no dre lawani chuan kan chiar chun zom don ani atanga kan sia rang lo te po in khung ahun lama te po malo la ta chian thom te kan sia tin ahun ai ria chunga unit tele block chen khatte how to ten na hu hover kalchang te po anom tanwala hetiang hi afel lovin ka sia achan chu mi pakhat chau kan thang do na engemaw zat kha achuang nom do na an mani supporter te ru te po kantina tam lutu kang ti hi ala omani uluk takin party nomination committee heng thil de hi athi ranga ni candidate tu chu ala puang mai don ani ke ma ni ZPM minga ding tur si ai nga ma kanin sulpel sung chan mai hi chu
a fel lo dewa ipim khul dewang uti kan soi ni lo me President soitur tik takani kha thu ka e politics sa chuan a interior war a chung bo ruak hi anna thina ni anol puina kan riat lo a hian chu che chu ZPM po hi tuna neutral ramvei pol tena kan mu dan ni in ka ria a chu chu pulalian so ta po hian chiang takina mutlanga tin tun by election chung changa phei chuan ma lo la ut tok te po kha ZPM atrangan omni te po na riat bokani helai bial hi kan riat angin sang ni le som ni pathum MLA in thana khan ZPM pathian thusil tu ni bok puwanal sailofan biala von khani chuti rualin ram kai hruai na lama pulal rin tluanga sailo MNF candidate khan ne lo ta mitam tak chuan vanal sailova hi ding le mai tura an ngai hlomani chuti rualin vanal sailova ni lo hian bial hi alo vil ni om takani president soidana khan tunge ni don ti hitun thlengin ala hriat lova nomination committee la thu khom lawani hemi chungchanga hian Facebook lama thuziak dangte kan share chhun zom don ani